دنباش تماشاوان شار پرز نهاز لپارێزگەها دوهۆکێمە مدوێ سەر بویەرەکە تایبەت باخم ئەو ژی بویەرە کوچکردنا پزیشکا لێ سنوورێ پارێزگەها دوهۆک بتایبەت و هەرێما کوردستان بگشتی لێ مدوێتن ئەم بزانین کە چەند پزیشک لێ هەرێما کوردستان قەستا دەربەی وڵات کریە کوچ کریە بۆ دەربەی وڵات و بتایبەت لە سنوورێ پارێزگەها دوهۆک بزانین وان ژمارەوان چەندە ئەو پزیشک و قەستا دەربەی وڵات کریە بۆ زانیاری زیێدەتر من گەر ڕێڤەبەریە ساغلەمیە دوهۆک یا گشتی مدوێتن حەکە زەحمەت نەبی دکتۆر بێوێرێ دکتۆر ئەڤروسیا ڕێڤەبەرێ گشتیە ساغلەمیە دوهۆکەیە دکتۆر ئەفدەمێتە باش بێ سوپاس بۆ بێ دەربەتێ مدوێتن بزانم کە ئەوێ قەستا دەربەی وڵات کریە چوویە وڵاتین ئۆروپا زیێدەتر بەشێک پزیشکن هەرێما کوردستان بگشتی و دوهۆک بە تایبەتی لێ بتوێتن کا بزانم ئەوێ قەستا دەربەی وڵات کریە ژمارە وان چەندن لە سنوورێ پارێزگەها دوهۆک و چ کاردێکردین کریە ساغلەمیە دوهۆک بله وقت نجدار و کارمند تندرستی طبعا دیف ظروف اقتصادی در نکه و تعینات نبوینه گلک جارا خلق کهویه وقت نجدار و کارمند تندرستی که برف در وی ولاتی چوینه و یه های گو تعین جی بویه در برف در وی ولاتی چویه و کهجران جی وقت خواندن او جی جماره که واسانی نه که بیجی که مثلا تحصیل فارزگاه دو کریه احتمالش نجداره بگیری ناگهنه 20 نجداره برینو که جماره هات بو ایویدی کنن بری 6-7 ساله که جماره که زور یا مازن نجداره که هجره کریه با اروپا لیب وی عدد نینه احتماله که تو حساب که 2001 که حتی که دبنه 6 هفته آنجی حتی صادش بچن بس هم پشتی 2014 هم بحث کن احتمال حتی 20 نجداره بن دکتۆر ژمارە ینی دوهۆک بگشتی پێتوی بە چەند نوژدارەیە ژمارەوان چەندن و ئەو ژمارە و عادەت ینی نوکەش دەربەی وڵاتن ئەو بچم مەرەم چوینە بەڕەعەتە ینی بۆچی چوینە دەربە مرمى طبعا هي طموحك بتر هي مثلا تشيتن اوروبا وك دي مثلا وضع اقتصادي وك نوجدار جو وك هر چينه كي دي مثلا مهندسان عن خلق که احتیاطی شهاده هبیتن برای دربه ولات چون بر وضع اقتصادی دکتۆر هەکە ئەف چوونە بۆ دەربەی وڵات چ قەیران سەر سەغڵەمیە دوهۆک دروست ناکەتن طبعا هر نجدار كم بيتن قيران شيت كتن يعني جمارة نجدار وقت كم بيتن أكيد تأثير أخوها بيتن لأن جهشت برادين كو أم بيجن كو ساخلمي راوست يهج بركو هندك نجدار سفر كريا آنجي هجرة كريا وأوروبا و چه کسی دی جهیبان دانه نوجدارینی نجدارني سالانه كل جا بزشكي نجدار تخرج بن أو تينا تعين كرن بارودوخ دوهوک چا نهاد روشا کرونا دا دوهوک چا پیگیری کریه به رنمای تندرستی خلک دوهوک چا وکی دبینین حالت مرن کرونا دوهوک جهمی باجارندی زیاده تره و تجبو زیاده تره دوهوک بوچی یعنی افریجا زیاده تدایا و یعنی پیگیری ناکن خلک یعنی بوچی اول بوچی یک دزبرتن کوراجه که اجگار زور حالت کرونا دهیت تومار کردن وك عراق حميد بلا دويدا درباز بتنا وهي وني ودوهي تقريبا درباز بت بلا دويدا بارزگاه دوي که نيوا بلا دويدا کو كورونا يا خو گهارت يا وارث خو گهارت يا طبي فيروس ناف كمالگاه ده بربلا بوي نكا مثلا پارزگاه که اینا اجي مثلا جه که بیتن جه که نبیتن ناف کمالگاه که ده بشوا که گلک زی بر بلاف بیتن و گلک یا بلاف جی بوی اصلا خلک حتی راده که پابنده برای ما این تندرستی لب نبیشه و کو مثلا تو بیجی کولا جماره توجبیه کم تلب کتن و جماره توجبیه بو چیش دو پارزگاه دو که شمه عرده پتره چونکو جماره فحصت ما ام پتری همی پارزگاهات کن و ام گشتنا مرحله اکتیف سرولنس که ام دیف تو گمان لکریه چین هک ای پوزیتیو در کبیتن ام دورو برتی همیه فحص کن دام سانکن که پوزیتیو تدانه آنه اکید وقتی تو جماره توجبیه پتر دست نشان کن دی خلق یک پتر هبیتن که پیدویب نخوشخانه بیتن داخل بیتن وقتی جماره خلقید نخوشخانه وزیدت بیتن
جمارا گیاندزدان جی پتلت هستم. دکتر مدویتن سر واکسین باقم دهوک چند واکسین گهشتی و چند کس خوب کتا یعنی با واکسین ایده حتی اینکه 22,000 واکسینت گهشتینه دهو که سینوفارم استرازینیکا فایزر شوانا 19,500 واکسین خلکی مفاجی ورگتی حتی بله او زانیاری بون که ریوبر گشتی ها ساغلمی ها دهوک دایمه سر کچکرنا پزیشکا لسنوری پاریزگاه ها دهوک و سر روشا دنها دا او ویروس کرونا یا نیک و گوهارتی بله او زانیاری بون سپاس